ama sain pu chairman le kan voida kan thamek khopuar middle school headmaster pu ke than thuama tin kan CRCC sarin zuala izitir tu za tak tak tele zirlai du tak tak te i vaina darlon sub headquarters MSTA mingin chewai kan buk chewa official in somne kan dong chi alowa maro chu hun hi dilila kan te he tha na program an nei don ti kan han thriat ruk dewa wang khanin kan kal phunga chuanin i tia enge ni pension lom na vel an nei khanin khatianga khan som na kan dong thina chuta chuan ngai hruina le enge ni i hei in thana poisa faide kan in pe thin voina hianin mi stena min rem ti saka kan lom khom maya MSTM hin lom thu i kan soyatin kan kalphung he pension an omin cheng sing khat le citation in kan in thla thina chuan mithi ten omin cheng singa in kan in ra thin boka ke hi no pangte zo min thada itonga zo no sport a hian ka phur thei thin khom maya sport lammi kania sir milton min tia tuna hian darlon sub headquarters MSTA khanin vice president kani ni kumpo khanin secretary kani lai khan i membership drive nei in heta hianin i karon kal to nge nge chuan kan member i pulal nun moya khan miron troyom thei boka khongai loading sela ami po he pathian zara kan dam chon na kum February thato pa kan tha ve don ani vaitin middle school a hian kan thok duna kan putu hianin i kan combination hi thakop maya kanom to hian chon engkim ma he felvel vek mai zelani ni hi min gai tu zo kania ka boss zo kani chuan ke hi vaitin middle school a khan mingin hetin sokhari mida vea ei tlinglo tak chung he kumli na kan thok ve meka ti chuan i hei a choi moina ka hlan ma in tlem pu thana chanchin toite kamni khat lekin kan soyanga ziti tu te hi chu pakhatna chuan psychologist mi real rui kan thei MMA ni chuan observer kan ni boka thili kan clear tu na po zirlai te discipline chitiket karon lu trang khan ka ena min soitir ta la jak soitur ka heteu ziti tu te neng tin nge an en ko thin che ka hevek sa rinzwa po trend thapania han zo tu la shemai ziti tu te chu chuan analyst kan ni boka researcher kan ni boka chuan in hey managing board chairman te po kha ani tur omang hi chaka hedai to ni ma bi bright ta kan ti te kha i sil ka ngai lo ke chu mi hi ka en wang wa ka chi ka kheng ha zel ani put thana hi in lo chi kem ka khelawa dress code hian in ka tluk lo khop mai daily activity hrim po hian in chaina hiangai poimo kha zitia tu professional ethics hian in apoimo chu office te pon ka sai thina ni afakom ka ti khop mai he enton tlak te mai hi ani tin real ruzawani ama hi paril ruzaw de zona sport te po hian in thileng po ti la hei kel tal te hi phur thei mema lo ei thei top le si lo wa ma arot tuber awang chu thian te ziti tu te a care mi caring de wani ti mayang khatiang chi kha ania tin administrator thatakani i achiang boka azirlai te kai shwaidan te tin ama mindset shim hi i aru ka kalo zir char hi ani chawang chuanin ka soidon chuanin soitur tam tak ka kheve maro chu i headmaster thatak aru ka ka idol ka enton char ni ke chon kum som le pa live kala neya style hi ka apply char don ani ti chuan ka soidu to lo mai nga no pangte pon mo kham toin ka ringa chei kan thil pek tur hi kan chiar chua kanga chuan kanin hlananga chu kan hun top na ni mai sela le kan chiaranga hei hi kan citation pek tur ania kan chiaranga Middle School Teachers Association MSTA Darlon Sub Headquarters 2025 ngai shuina pu ke than thuama headmaster khopur Middle School pathian kai shwaina changa kum som ni pani chung many som ni pathum sang ni pathum atanga
April ni som thum sang ni som ni phanga thanem ngai taka I tho nuadam taka superannuation pension huni thleng thei hi kan lompui tak zeta che MSTA Darlon sub headquarters member ini angin he ngai hruina thu ziak le cheng sing khat kan hlana che I pension nuwa po risel na thatak neya hotlang le ramtana I thiam na le fin na te mang zui zel turin du sang na kan hlana che lalpan vengin kai hruai zel chero se MS dong lian a secretary in hinga signa tin rin tluang a president in a sign bok nuaya kan headquarters logo kan tar lang bok ani ti chuan hei cheng sing khat nen khonga in mi lo don sak selangin